بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى يوم الدين. آمين. Şükürcüğünden sonra bir vakit sadakalarını sağladı. Evveli adamata havalarımızda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Onun sahabalarına Türklerine baktılar. Onun zatlarının şarafatı kimde dağısı? Kuday bergen bağrımızın ruhuna bağışladı. Және de осы vatanına demetken arvaqtарға bağışladı. Және de қолжайып отырған кісілердің бұрынғы дүниеден өткен әке-шеше туған туысқандарының рухтарына bağışladı. Allah'dan rahmet, Peygamberden şefaat olsun. Allah жатқан жерlerin жайлы topraklarını torqa olsun. Kabirlerin olsu okulan Kur'an nurымен nurlandırğaysın. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu akbar. Niyet kabul olsun.